Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki Jingdawa kam hakasong, bat kara karong. Kalong sisa ke jingkemen ke bakrawi ki pat nong sesnong jong kathan Byrnihat ke bahap Ri-Bhoi district ha ke bamenta kesngi ke arpo terik benai nailar arajar arpo menteri jong katnat ke koi ke kya sorkar jilla uba Alexander Elhek uba lahir jureb yakni ke Byrnihat PHC lakular baka sorkar ken seperkat sani ha ke bai dei baka Kyntiew Kyrdan no yakni ke caka ajing sumar na ke primary health center syaka community health center yakni ke Jingdawa ban Kyntiew Kyrdan ya ke Byrnihat PHC la shim kha kerpang tang do MLA jong ke jirang constituency uba sustenance sotun ubla yai but dien lingba ke Jingtho henrei kini ke Jingdawa kala longru nadu kiseng bahalang ki nong elam snong bat ringkat ki pai ba nong snong jong athan Byrnihat hakni ke jing her jurep hakni ke sngi ya menteri ketnat ke koi ke kya la senran lang do MLA ke jirang constituency uba sustenance sotun MDC uba Victor Rani director ke DHS MI Dr Amanwar executive engineer ke health engineering wing uba M Shila bat kentup kinang elam snong ke than Byrnihat bat ruki doktor bat ki nurse na ke tei ke hospital kai ke ba pelong yang iba hinwan sekali ke jaka namar ba ilatif hi manta ke ke pandemic ke jingcha jong covid hak kindai ka consultancy ke jongi khamtam hakini ki area ilatif ba di positive case di babon kumbak lewan man ay min sim na gamenta jongi lasmo ban penpau hakmat jongi baro ka health department lingba i honorable minister aka sorkar ya ke Jingdawa kam kumno bangin nang ban pinjanai sisu kumno benang ban penklan sisu haga bidei ban syakri ya ki paiba khamtam ya ki trinongpang Kibawan ban ai ban sumar hakene ka PHC kaporiat Byrnihat PHC kumra pinso de MDC ro ke jogopor ba ka cover ya ka population ka bamtuna ya ka 48,000 sau ko pra hajar ka jingbun jong kipan nong sokslong ki ba kali ka PHC kan hapan cover tegalong ka bae ya ka PHC ban cover ya ka jingbun pat ka bahado kata di kajingkat part nak kalian jangan ku MLA nak kapur sekapur bat ngakar men scam hero baka jiwan jang i honorable minister kene kapur kan pinkemen ini bat kan yarap ya kipat ba ki badan kene kathan tengah kermen scam bat ngai scam ba ka Byrnihat PHC Shen kan sayo ban upgrade no syaka community health center tengah kermen scam Baharin ba kejingman kejingi balayo kanpai kantui dala dehi ya kejinglang jingman bat ya ka agride bat ka service ka ba kene ka PHC kalai ngaso kan ay ka jero sisya ya baro kini ki health workers nado ki doctor ki staff nurse ki bala shimkia sisya baro ko ek district ngaso kan ay ka salib ki baro bat katum ka kubor ka ba mangangayo ngaso ba kene ka district jungi kene ka aspirational district but ka service ka ba ka health department ka ay kade ka babatam haboro ka way kari India tingaso ban ay ka congratulations ya ka jingkumlay ya ka health department ya baro ka district nado i DMHO ya ka district i baro ka ki doctors ki staff nurse baro ki health workers ki ba simenta hamtam hakane ka banile ya u covid kakendai ngaso ban ay ka jingkumlay ya ki baro hakane ka pot kani ka PHC ban upgrade no sa CHC Mereka bagi dia nejo, orang bagan ne ke PHC kena berbisi tan. Bun bahat IPD, kimot bawan sumar hang kena ke PHC. Bun bahat tu buan sim dawai nabar OPD, bun bah. Namar kata kadau kena idun kam. Undu man upgrade no ya kena ke PHC se ke CHC. Nang man upgrade kita lagi ad lagi benda ki bamenta, ya ke bamenta kau. Kawai ya ke bah menginda kajang ke surga. Ila penggerak ya ke fund ya ke ba ni ong ban upgrade no ya baro ki health center ya CHC ki PHC baro ki badan hapo ke state megala jungi
ya kini lala balik lo kam keloi ini ledang om pada balik pada daga balong regular upgradation daga PLC sebagai 6AC ki hablet limba ki bon ba ki procedure te kata kan simpor kindiap te de na daga daw OEP kita lagi le abet ya regular ban upgradation dan kami yang ban fulfill ya di kriteria dan kami jaga ke bahaya ke population bila don lupa dan don kami segi baik di general kam kat kum ga norms jong ga CSC ini baru dan kami fulfill henry mentah nomor bang don lupa ke fund dan ke mentah ban upgrade dia kene ke existing PHC to CSC kemudian ban upgrade dia kene ke existing infrastructure ke bangidan dadak mentah sibuk kalong tang sunbed dadak ikwa am pelong no sibobet dadak jaga kapiang hilalong ready ya kata dadak idon kam upgrade ya kini ki all the medical equipment ibadon kam mentah facilities ibadon kam mentah sibuk ibadon kam ke labor room ibadon kam kene ke dental chair ibadon kam ke dental room ibadon kam de kibai ibadon kam ya kita lagi lala bandero dak ke fund ke bagaladon mentah kita ni nak tahu ni IT yang ke kam agak jing start jongi dia mana show ki jongi ba iso tu la don kam ban upgrade no ay gane ba di bagi ko ban le no immediately bestan no ya gani ka upgradation jom gani ka existing da ka bagi pet ma de way pat the building da lagi pet ma de way pat the building macna ka simpor ini re menta ya gani ka existing ka bangi kidan ka existing manpower ka bidan in upgrade no sa ka CSC manpower ya kini ke infrastructure ke berbidan mentah in upgrade no sa ke PHC to CSC infrastructure ya kini ke medical equipments kini medical requirements ke berbidan ban upgrade no na kini ke PHC sa ke CSC mentah nas da ban la ikata ban ngit ru ba da ke jing sistem jing local administration ban ki baro ke sum kamtam girang ba snong secretary snong bat bengar bat ke district jongi boy don Dr. Mauri hamne dia melecho itu rekan-rekan ban ay yang priority yang kanu ke bagi non kam ban upgrade no buat dak benda kini ka pun bagi ada lupa benda jadi dah tahu nak liang jong ni aku gairu jauh honorable chief minister jungi ukuran sama pula ay ni kini ka pun jauh pesan crore ya kini ka face kan jauh pesan crore mulai tang ya ka PC dong ni dia baru mereka dia je ni dah benar upgrade tu dia baru khatway baru khat di district bagi ngidon di district baru benar buat megalia ke jongi ini benar upgrade baru ada ke bawah ship yang priority apa kini ke jauh pesan crore ke pista ke mentah but upgrade on time kini ke building and rairu ban upgrade yang general kam di medical facilities di medical equipment kini kita ke bagi kam mentah ini ya menpedu yang general kam jong ke hospital rekan-rekan bagi medical officer hangge Dr. Marak ko Dr. Marak adalah hangge bagi di doktor kinos impact ke bidang kam sa ag report si dia menecho it ag report si DHS MI jungi nanto pada ngis sedang no anong ipi bahwa mendau sedang hi ngis sedang no ini kam ke bagi laban upgrade yang existing facilities ke bagi don men upgrade no syaka CSC